Mwakagamba Superintendent of Police Mwakire Vera kandi nkomwe orajunanwa eshonga z'abana n'abazire babo abana n'abazire babo umakagitu ahiriwo ko yituri abakutureba okurugira kimwe gwizurujo niko kuba wakigambire naba ndyaha nimbaje kire districts zone kutwazaga ukuziryo mu gwizurujo ni kandi nkwenda kuhamya abantu abaturikize abakutureba ngo buri district okutugira mu region eyineje office kandi ejo office eri mu officer oshemeriye kuba nahabura na munonga ahabikwatirine n'abana n'abazire babo za district zitwe tugamba ni kazi eziri mu region twine mu kutandikana na stage twine mu Mbarara North Division South then Central then Zambarara District Ibanda Chiruhura Isingiro Ntungamo Rwampara Kazo Ejiyona ubona no butware bwanyu no butware bwitu kandi butufaye munonga kureba ngo abantu twabahabura nangwa twakora nibitushemiriye kuba ntukora umukugenda n'umuntu wahenda amateka all right now the captain Chironka Rugongo abo kuba okurugiro mu police report yitwa abantu gamba tureba ngo abantu emishango y'umuhandikire eyegamire kiturukweta imihondano y'umaka domestic violence cases abo mwaka 2025 ika umutwaro gumwe 2300 and that's a bit of akubenyima enyuma ho tukaturi ari umutwaro gumwe n'inkumina so no reba ngo tucendireho muri je no mutaburyo na nibinde birikebyo but just to understand the context office yanyu agency okushanga abantu nibabashirira abo nshongaze by'imihondano y'umaka before even get to how it affects children umutaza kure nambeje aho ngo tucendizaho ayesima manye ngo tubukiriyo how busy is your office umutebekanise we bari munonga office yiteji nyenda kwamiza kandi mpamize n'ababa kutureba ngo iri bize munonga ahabwaki noreba ejemishango yona ekuba edya ha police buri mushango gwe no guhebe mada ebe trespass okutahirira okutina tinisa okurwana yona neba nekomoka omuka nekomoka mu makagito amakagitaga nagari mutata gakaba mu mama gakaba mu bana bitu nangagwa kije gakaba mu nabakozi bitu gakaba mu bashoye nkuru bitu ba anti bitu anti enbajibiri eza tata na mama mwene berimwe abantu bijinangwa oshangeze kezi zine munabana bakuriremo batari bekejo konko bwire kubukika bashanga bagizireki bariya bekejo umwana mutwire nawe ahaho ni hakumanya nkahi ihawabo possible namanya ngo niwish ni wenyena so nogo mwana nitwana tumubaraki ko muntu wekejo so nagira ngo eribize aho noza kuba nonyikiriza kwa noza kureba ko kuza twazo kubara abantu abakuba bajyo mu cyaro emiya serio yonka village the village level abantu nibaba bari binji twatameso categories zona z'abantu abashemere ko bagizireki badyomoka kandi aba bantu twine okucimanya kandi tukakikiriza ngo ati time ti nibatekwa kugira ubutagiziraki ubutikirizangana azobwo butikirizangana twaza umururimo gwo ogwanguhi nigwe muhondano gwo mu magiraki gumaka akwa kumukuburo kuti okuyikirizana harugamwe binde byo kukayana harugamwe byo kutere binagamba yo kugambira nebigumire harugamwe kwita harugamwe shanga hati bariyo ni bakayanira byo bwigo bagizireki obubini byinji munonga so oza kweshanga ngo itwa abantu abajyo mu maka burika burizo batirisika tugamba izoba aha makiga naga kubaga ryacaro amakata no mukaga mushanju 10 ntatekwa kurugamo wazankahi aha police eji ni police atari kugira ngo ni police yemo nore abakazi decentralizing
bakamakinga sure ngo iki government ekozire ngo polisi ehiko muntu hihi yeah parish level sub county level at least buri gomborora gine polisi kugira ngo owahurira yanyigirizibwa areke kwekwasa kandi transport itinahikayo tambuze kigero gireki uhikyo ahubwo kuri he ekuri hihi kandi ekindi ekikurereka haba busy ni nyenda ngo mukuru mutebekanisa naba baturi abakutureba twikirize ngo hata abantu bari informed nibamanye bikufuka amagara gabo nibamanye ubugabe bwabo nibamanye kibashemeye kwa nibagira ki nibakora so timbere riya nico kureba statistics zikuza higuru kwereka kugira ngo umuntu namanye cyashemere kuba nagira ki narabamo okumutunga akakumukwenka namanya ngo wamuteganisa wateganisa ubwonko bwe so natekwa kwikirira polisi ramugire ki nangwa atakayikire na polisi natekwa kumekinga sure ngo chairman weye okumutegeka yakimanye so nico kurebera statistics nizeyongera kandi kikatuma twaba busy reka tugamba abana abo kuba tindi kumanya how many children walk into your office bakija kweterera nduru abo kono uri batabana bo bajuru kuba abo mutanduho babasobutija aha polisi konko bundi kurabera mu interaction yanyu n'abazire babo manye biri kubakwataho so specific ari kusheruriza akaba karukika habana ni kumanya ngo abana bari umuchako basa kurugira mu ikizibu icyo cyo mukitwaza muta do you go to homes ukumanya abana baba barije abo kwanda bwene mu journalism bokureka ngo abana abo bari safe abana bo numbatwariza muta kandi muta numubahika muta we bari munongo mutebekanisa yeah ekindi yo ni nkora no muringo gumwe go kwereka ukutwika abana twabahika bata nitugezeho munonga umubigambe bitukugamba umukushomesa bitu ukutukushomesa tumanyisa abantu twabakutura nabana uko abana bashemeriye kukuzibwa nangwa umubazire babiri tubahiga kugira ngo kuba harimo ecyakubasa kuteganisa bwo gukora kwa bana umubazire babiri atuhikirire ningash twineho abo tukweta ngo ni abakayambi good samaritans iwe no basa kutambura mporo tukonka mu gekeriye harimo ekine cy'abana bariyo ni batwazibwa kubi mwe nugeza aho rebe nko kuwagira ki ko kuwabahikirira nango mukuru mutebekanisa ni nyenda ngo nkigambe abakutureba bacyurire titukukira kukunda kushanga ngo abana nibija polisi because umwana ko kumureta polisi uba wateganisa ubwonko bweye akiryo mwana muto we nko mwana taratira application ngwe mbera eyalimu oba nimbo baninungi ngo agishange akishanga ryo mwana gizireki azibwe tata na mama bamuzire so nitukira kuhiga umuzire omabazire babiri agwanirira ubugabe bwo mwana amaking sure ngo yazo mu office ekubasa kumuyamba omwana kumuyamba ningo kuyambibwa tikiri ngo azaha police direct nituyenkareginga kugira ngo omwana utakamuresera police banza uhikirire abakurihiye akube kitukukorera ecu no manya police yoko kuba waza police tino ko kucyahura niba yaba police omwana ubwonko bwe no ba wabuteganisa n'ubudabe natungira school fees konka kazitungira nkahi aha police kundabe natunga twatunga kiro mu kire kiciro twagi konka twagiha nkahi twagiha police so uza kweshanga icyo kinde cyo wamutamu nubwo ariyo na aziyate bariyo narya taine kukunda aha muzire wakwa yabyiha nkahi aha police so itwe nitukozesa imwe abantu ababurijo okukwataganisa nitwe tukakwatana nebinde bitongore n'amacyaki nakureba ngo bugabe bw'abana bwagira ki bwatego mukora otyo umuntu akishongera cyangwa kabika tuhinguririze twaza rwagati mbwe n'abanyenzire kumanya umukwatirine na munongo mucanga kiti cya Riz nekabice akomuri kucira kureba karukubaha abana abwe mihondano y'umaka bweno mukuru mutebekanisa munonga kaba karimo akakututeganisa
ni abana kushanga batine endebererwa nungi batine kukuzibwa kurungi bata umwana nasabwasa kuba natunga buri kimwe narya nanywa ntabwo no kubyamagera ntabwo kuba naraza kubuza ndi ata aba akwati twinginga no mukwatire no kutukutasi umusha hati twabasi je mayisa ngo tuyo abana tabanyangaraza abana nabasa kuba narya nanywa nangwa no kubyamage nabyamage nishomero rirunja ryo mwishomero rurungi konka ushangura iyo noteganisa kukora kwi no ubona okutekereza ngo no muhaburi kimwe nango mugurire na tab eze zihangire na nasereza narabiyeho ati ajyo mu international school konka ko kuba iwe nishe na nyina mutari hamstari aba bana none bateganisa none uteganisa ubwonko bwabo none uteganisa okukura kwabo none uteganisa amagara gabo hakubona icyo nanamara kugambira uwija wa mu school fees konko bwa mu school fees nubwo ati yahishomero namanya yaza hishomero murire mu kurwana umukirasi kwakoza kuba sitamu mu kirasi riri wahita ni good school naza kwa natekereza byagira ki byarebe ibyasigomuka obo dia wali scared atona mama kiriyo ona tata ni mushangayo ninga kwara abayine kaka ninga shinya kuye nkuru ni mushangayo so echo kugira ngo omwana wa muhecho kwenda kikumanyisa ngo mwana wa mugira ki wa mukuzaji kandi cyo kugira ngo mwana wa muta omuraifu nayo ebonire nakwetu kumugira ki tikumukuzaji okukuzaje omwana kecho wagambe no kumanyoti omwana bishkwarabe yadga yiguta yadya mereki yadye kwingana ki nubasa kumwamanya umuhereze safuriya yona azi bushemererwe ngo yagira ki ngo yadye ningo mutwara umuto mwishomero umuhereze pocket money kukiri ishomero ryona konka rukutekereza ngo uriyo no kuzomana so okukuzaje abana na munonga kudyali twabazire twayitwaza bata twagamba bata twahana bate bitinisa hatiwe korabe nogira uti ndiyo ninkuzaje umwana konka ko kutahamu udiyo mu mwana arinjira umucishinje akwa wagira ki tata yisha ninga mama yisha because nyina ngo cyo kintu twane tugamba baziri eze shaha turebera ambaje zona nabakazi nitwe ni bitukusobye mukomwe nabashija bine bibakushobye mukomwe konka kutukwisha twaza percentage ninga endohoza y'abantu bone bareba ngo abashija no bakurete mihondano nkahi omumaka konka nanisha bangu twane tukigambaho turebe embaje zona nabashija nitugireta nibagireta kandi nabakazi nikwe tugira ki nitugireta kandi ejo mihondano eya buri muringo because kwine mihondano minji nuribe je twagiza mu muno twine emihondano etaryemwe nemwe konka buri muhondano kuguri gwena nikutegwa kuteganisa okukura ko mwana kwa muteganisa bata mumweno za kushanga iwo mwana uriyo no giroti ndiyo ni mureberera uriyo no affecting amagaragiye poor health waga affecting ota iwe mere yuwagura tuwaji balancing one kuko nakugambira maybe overfeeding ninga underfeeding ningo shangole no muha junk food ejo junk food yo liyo no ha teine ene diet yari yo nagira ki nayihamu tine kirise cyatunga tine kirise cyari natunga konki uriyo no mangu nogira ki no kuzaje okukuzaje abana okubakuza kubi goza kweshanga ngo omubutikiriza na bwanyu omwana rights ze yezimwe freedom of movement na kurara na kitabyine recently twina abana abo bakuza amashomero boarding schools bo echumuro netamu batura hishomero bakuzo yashomatamu echumuro kibani cyuwa bashashureze cumuragira ki agumayo eco cyaritwa ki ikire twita baziro muka ushanga ngo timu kwisakimo timu kuteba mu goremo hati monoza kweshanga tata taliyo mama taliyo ninga nyina kabanagaho ishe yabanagaho so kugira ngo ni wogendo rodo ko wababeraho nutekwa kuba tayishomero bagira ki kandi wobgoreba ngo riyo no mukuzaje but owatire ho ngo abana bazahishomero bashome
kandi bahumure nawe akanamanya wabwe nti yakigizire ki gambo okuhumura bahumure bahura bashome konke kine cyumuro batahe bagire ki bahumure konke uriyo no mureka ishomero waza ko kwasuka cyakataho afande abweshonga yubuye ndekika nasha tushatiza ngo muri sha ishatu ezimo buzigweri zo mujyi wanje na superintendent of police mwachire vera urukujunanizwa ebyeka police yanga chief family protection unit ni tugamba hanshonga z'abana namwe nk'uko mihonano irukubye umaka ukwere kubasa kurabanisa amagaraga abana bitwaba umukora kwabo mukunyeta kwabo na nece baro kubasa kuba umumisha of the aspirations and the dreams how they can come crashing abishonga ya domestic violence twaza kumuraho kuturagaruce afande haruho obwiro buturukuturamo umuntu tokhabura mwana wa mugenzi wawe okay umuntu najya kare no bari bene barwana naci konko umuntu nayeganya natina kugira ngo agende aze kugamba toraje no kashita misabazire abana turabashahurukanye ngo batumu umwawe. How do you respond to such? Iwe nko umuntu uri kuba natura abakwa ni uri kuba karebe uri kureba ibyabo kutaraje mukabo muraka hana TV Nyundo Bob's gonna be right back gumanira. When you don't use Momo, you are forced to quarrel. Mama kabalansi? Nkuwa ile 15 mama. Nkuwa ile 15. Ompa ile 15. Abantu abakulu atandisa obuyaye mwena. Obuyaye obuliga. Ngobi yanko bancho Sente dange nizade kolera ngobi nakolera sente dange. Save yourself from quarreling. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Abana bamaviria. Tiwese Nehinda umwezi gweri izuba yebare aho rino turebera twenda kwakira kandi kwatiza rukondo pango mjyi wanje na superintendent of police mwakire Vera kandi na journalistwa biyamaka mu police bwecanga chitu HR reason tugamba nshonge kwatirine nemehondano yumaka kandi twatandika turukoreba ngo agency eruho really office sazobona zumwe they get people that come nibija abantu nibeterera induru, which also reminds me notekateka ngo ecano kucemerire emikaya n'imihona negera kubaho na nabimuri kutunga nogira ngo ubona nibija ninga there's a significant number abatari kwija ngo mubahwe amazuma agariho harimo abatakwija kandi of course kandi bajya herokwe bakiryo mu culture umubuhangwa na mununga kutukuza side y'umushije bakiri mukakandi ngo mushije bugira ki abwetera ere bazokwe bamucunya bazokwe bamukora bibi bamunyiba abana bene bareba nangwa abana bakwatanisa na nyina yes so that abana nabo bakoze yes bakwatanisa na nyina konka tubangu umushije bugira ki abwetera unashinda zanta polisi
okubigamba ngo bariyo nibantera nangwa n'abacyara n'ubu barabe tana perifeya nabo bakiriyo bakiryo mu buhangwa umukarica umukazi kwaba yashwibwe tagira ki tatera nduru uyu no kugumuka kuza abana kangumabwa abana banje so amazima garigo harimo abatakizire konkani tubahiga okweterera umuranga bataka kwatera amateka nkahi omungaro kandi okugezaho kureka kubika ekiniga biko naza kuba dyokwe takwija polisi takuza wa chairperson nangwa n'umubebe bekanisa n'amakerezi atakuzayo konka ine kikumunyiga tukugira ngo no bwashitamiriyo ayino busindi tatebekine konkali yanyigikwe hazo muroko kunyigwa nikwe kurija kukarugamo kashanga yakwataranga ki amateko mu ngaro. Help me understand this. Abamwe abari kuba bijira mu office zanyu na nabari kwija bakakora emishango abo kuba nima amukwakira twumaiza ngo rukwijayo na yakora umushango hari abari kwijana bashirura ubuhwezi bakushirura ukumurizo bwa nabandi then na naba bakuba mu ryabo bakakoreye ngo bakore emishango nibo bantu bamwe bakwa bijire mwabahabwire ninga nimureba new faces gukika akigambo cyo gukora emishango ushanga umuntu ogume abatakije mu moyo nangwa ari mu naba bakwija butukabura akayeka yagaje kankora umushango ubusungu konka abinji abakoreje emishango nabatakayikira mu offices ushanga we cariyo nakora yakoreki umutyo gwe gwamugera ngo ugira ki ubwonko bweki bwamugambira takaza ga polisi okiza kubuza ohurangwa ngo ogweshonga yeye ningeshonga zabo zituro mu bekika zitiro mu banyabuzare metro ni witatwire nabizamu bestman witatwire nabigira ki nabizamu nico kurebera icyo wagamba kwa community policing ninga shi police no muntu waburijo nitujujumirira munonga kugira ngo tuhika abantu tubagambire bareke kuguma banyigigwe kugira no manyo mujungu nagira ngo problem shared is halfway solved ko kugamba ogire cyakuruga mutima ko kugamba ogire kibakwabure cyo watakugira ki ekibabata kutekereza norani nkozesa munonga ekigambo kwabura nimpamye ngo taliho no one is having a monopoly of knowledge. That's right. To kubimanya byona nango nanyo mukusharinga niwe imbasa kugira kinayiga hakuba ubwire bwinji nono buri family nebe buri nankeje family yiwabugara nebe ine kizibo cyayo ninge ine scenario yayo so kumukwaburana ocendeza busungu nico twinkaregingira abantu barugeyo tubahaburi ninga tuhaburane kandi naningira ngo barugeyo abakutureba otajoto go mucara we kayayenda ngo eshonga zona tuziteka polisi otakayikira polisi jiro wagamba nawe eco kikudya mutima kigire ki kirugeho kandi kutukugira ngo jiro wagamba nawe bamushanga bine challenge yo kugira ngo mwene ushi chairman katakampire baruha yo kuza polisi ninza yonta polisi ne kwakira oboyine baruha obatogezire ki toyine baruha nkokori namunonga nkanyura gambiriye shonga z'abana abana twena ngo mwana zokwe arware nzito arware mira eyahwire huyo ngo tinire kuzankayi aha polisi ninga shiwo mushija ozokwe bakutere bakukome ngo ryari omushija bugira ki obushija bwitera bantumwa ho kufohemuka ubwo yeterera umugira ki omuranga aza ko kwano yeterera umuranga none ozo mucyo kukuza abana babakuzota embere umukakwe kuba etebekini ehabwiri oramanye cyo gukora na wanyigira omucyara wawe omunyigiro amenye to mwana shemere kuzahishomero konka binji kwa kuba dyo kwa ine kiniga abana batunge kibonereza habwoha bogo mu rutari rwabo bari mu rutari rwabo oza kweshanga nico nakugira ngo omukuyomba kwitu omubutikiriza na kwabaziro kudya herokwe ni mu mwana kufukera munonga afukera munonga twine mu binje bikurugamo nimwe ni mu bimanye abana bumukureba tubona bine badia streets bamwe ne barugomo bazira bashoborokire nangoza kweshanga omuzire ashanga byamurugiro mu ngaro
abana bagira street ariyo nagaruka mu polisi mu nyamba abana bagire ki batahi ukiza kumubuza abana bakashohora bateye ishe kuyagize biniga yatonagaho nanye nabanagaho so hati konkatine cyagira ki there's something I'm picking kuganira kwawe no shoroti abantu abashweri nina nabari yo maka no shorti turemerwe controlling ebinaga byitu twatunga spill over umubana cyo cyo contributing largely ahabwa ezinambe zo tureba na nebizibe kubaho kandi kindi abantu tugire bene stress turamagaraga stress afande landlord nakurondera hari wakafuna nakurondera hari Arsenal bagiterera hari na Manchester ayo kigando obugano muntu adine businje achikomuka abawena mwene mutugwene kwenda kuhoruka the list is thing you want no mwana kuja kuzo umisha kaza kubuze we are bitter tuino bushariz ntwasa tutakutura ogurega ngo bushariz witobwo tubwa kwatabana omutebekanisa ntaka gura kiremwe cyo kibuzo ine kape imbire nyuno mu office omukazi akugira ati nibantera umushije ati nango kutera nkakutera imirundi nkebiri nkeshatu ati ngo bwira kubwa ikire ati nimanye nkukugira ubusungu mbanka Ryan niki agesira Ryan atamu ati mba entare ikichunju yego mwana to muntu ogo wabe entare aha mucyara we nogira ngo abana bastamaro bajubali baki so obusungu bworiyo no gamba nico kuri ngo turiyo ntuhiga jiro wagamba nawo obusungu bugire ki bucendere jiro wayebuzaho obusungu bugire ki ekinega kicendere kandole kiwe kuva kamara byono mukayawe ecyo tino kucikiriza gona the days izibabira bagira ngo mushija niwe buri kimwe niwe kamanda kora berizo bayateke nkoko noza kuteke bihimba eje mbera nishaba nimpiga bashija tucemere naco kija nebirungi byaco nebibi byaco so to controlling tugezeho okweteminga okamenya tkunka n'uburyo ninza kukoreki nyina abana bangizire ki abanjyaro baje andi ni kiza kiba wasi munongo itwe mu tawuni aho tukurara hafunzire uriyo no rero kandataho aho tukurara hafunzire uriyo no gambe bitakuraba mu kanwa ka mutahi wawe abana bakugizire ki bacyurire kandi ijuke ngo yobwo riyo no ico riyo no ukora uriyo no bibembibu ejo nesigo riyo no gigira ki iyo manya ngo byo riyo no ukoromuka eze shahe kindi yo ni nkoromuka nkamwakire ninga shiwe cyo riyo no ukoromuka omwana wawe riyo no bibembibu oburunjo bwo inomuka ogiro kwikiriza ngo abana bawe nibija kugira ubwo burunjo nabwe nebiriyembebu obo bwo inomuka nuje kushanga ho kopi konketi zibu obwire bwinji ko kubo boyine ububwa bwo kutera umukazi obo takukireba ngo nikibi hazogo mwana nabakuriro mu gihe cyo kutera umugira ki okibo ryo mwishi oryo mukazi abana babishiki tiba kukureba ngo nohishe be kitinisa notekereza ngo badyaha bibabe bitinisa apana bari bakureba no gamba kubi uko kwena no kuza kuba mwana manye so norebe enyuma wo itwa gutwakurire obashona nyoko bayomba mukamuta kukimanya betera ro mu kishenge cyabo bagira ki mu bashohorana bakwati no mukono bashobora bakwati no bukuru konka buti tujyo mu rumemwe ubwo riyo no yomba nguti ba leta kiro yo buhunga ninga yasiga kiro yo buhunge tine bi kiro yo bihimba umwana kugizira iki ariyo nakibara nareba ati so oza kweshango shanga nibyo bimwe bikuturetera omurezo mbere zite zigyomuka abana barugo mu mashomero abana bashoye bwo bwire butakagizire ki are marriages recently mbire nyina kishiki bise noreba no mwana konka riyo naija ku reporting ngo mwana wete bakumugira ki tibakumure konka nawe no mugira ki 17 16 ariyo na reporting ngo unayendo bulebereza bwo mwana wowe nkano mwana shemire kuba nagira ki nareberero eto ni kiba cyaresire enkurambi because mu zero ryo mukari hands on abana beze shaha bine yadya nabo cyakiro
omuziro ali hands on na VD nazayo konka ko kubotagireyo oriyo no birukangaho nibareba mama nashobora abwira bwashesha akibuga n'agasigazi kamugambira hati wareba ngo naza kutunga yo busingi mbweno abinje nanashero obusingi nanashero obusingi ashero kushemererwa ashero kubaho nangwa murebye kiye munonga ogwo muhunda no mu bana bitu gubihiremo okwekunda self love tuyinamo ka scenario zo kushanga ngo umuntu no mukazi ninga no mushija konka bona kuyati no buna binyu no mushija wanje tinku mukunda akwati nkumanya rukunde cyo kugira ki ece kumanyisa akwati bakamukundagaho. There is one officer twana sharing aho nawe yajya tyona ati nkakora ntakareba ko umuntu akunjira ngo we bari umwana wanje nakukunda ninga mwana wanje riza wakora so nawe kintu rukundo tikigizire ki tari kucimanya kandi nohereze cuyine so watakine urahereza oti hano hereze cuyine mwene jo self love mu bana bitu nayo tujibishiremo bwira kubukweka emyaka yahikamya tisheme kuba ninshwera konka nashwera tine rugira ki rukundo tora mukunzira ryo mwana not expecting ngo naza kunda abana bi kuaga mahagambuka ari marriage zako nijuka ngo partly na ubuhangwa bwitu ubuturi kurugamo cultures zitu and I wanted to know how police approaches such a scenario ebintu ebinike aho kushanga abako ni manyangu twaza kora research ni manyangu umucanga kananka umucanga ngo aba nibatira kushweza bishi baciri bato that research if you can make it you can get the findings kumukushanga ikintu nkecho mu approaching amuta kandi na culture aho kushanga ubundi abantu baciburire mu byo bunyakari byabo ukashanga bahendana bakora ibintu nkebi ebikuteganisa amagaraga abantu. I don't need to make a research. Yes, those people are in our offices. Yes, bashomere kumanyisa nibija kweterera umuranga. Yes, bata tino scenario eyi omwici yabira ryo mu kishingi bajyo mu kibuga bariyo ni bahingira n'ejugano bazakirire kuyasinikingira umudirisa yahumurira police nyo bariyo ni banyenda nkuze kushegwa kandi nyendo kugira ki nyendo kushoma abaziro shango kibeta itwendwe nangwa shregwe konko mushija ariyo naza kumugira ki kumushomesa namazimezo. We don't need to make research, people are coming with complaints nyo ni benda nkuze kushegwa konko. Of course ni tuchi approaching nko kuwambuza twita boss parties, especially ababo mwishaba liyo bali interested no mu marriage ogamba nabo konke emitime yafukire nebegizire ki. Yes, nubwo liyo no ogamba ogo mwana nabasa kutagera mu gishaharisha akwa yamutwara nkayi kandi yamufeseza ki enjugano. Ebyo byona nibani rugiro mu bazire kushanga ngo tiba kutisa akonoza kweshanga bumwe ishe naba na 9 nyina takucenda ningo shanga nyina liyo na 9 ishe takucumanya. So oshanga bibyo na rugiro mu kugira ki omukutama obutatisa kandi obutatisa buzamu no kushanga ngo tiba kumanya why tibali hands on their children. Omwana tomwinire bwire oba kuzira ko kumuza tubisho mwici wawe koriyo no mushwez no yenda ngo ashwayine myaka yenga ari tukamuzara digara hinduka kureba mu cyaro hari tukamuzara digara meaning itakumanya umwana yani muto yani mugira ki yaba ni mukoro. So ebe byora ni birugo itwa bazire nyuma okushanga tutakwegera ki okutakwekunda twine mu these drug addicts abinje n'abana bato munonga bikurugirira nkahe enyimo muri itwa baziri oshanga umwana we omusiniya omu primary hine bya kukozesa nangwa to make things worse ebyo kozesa nana bihebwa baziri because kwa kurebisha nakajyaho hinaka kutahasi yo rimi nawe kamwiba hatandika kukatankayi twina babacara bakuresa nyina umwico shanga kuresa it is okay with it akwa mama nagira ki nalis tugira mu those drug addicts ejemi shangwe ejemi hangu twinemwe abana bakugikora ushanga ngo bariyo nibaza kwiba akana niko bararajyo mu dirisa ngo agire ki ataho munda yuguri. Ebi byona ni biruge nyimo mu bazire omwana wa mukuzota dine kucyo kuhika aha mwana wo mwojo hoto munagura munonga eze shaha
ko kuza ombazire bingi niwo wawe n'uwanyukaye bariyo nibaronda umwana wo mwishicumuka konko mwojo tiba kumugira ki nabwaye ko mwabaze bazari cacuru bakuza akishikanje karahi Jacqueline alinkaye Sara alinkaye John tiba kumureba Lazarus tiba kumureba abigaba tiba kumureba hakwa n'umwana wenki wo mwojo ando mwana wo mwojo go uriyo no utakufukaho niwo kwenda kuza kutwara muhara wana nko wariyo nakuma akaza kushanga akashanga umushijo wiyashoye gwate baramukumire nikabuzi yesibure ego soza kweshanga ngo enkuza yiwamukurizemo umanye ngo nawe ni yaraze kukuza muci abana be eshaza twarafanye koka nagama kuburizwa kabuze nyuma hwaho kugira ngo amagara turi kuturera igenda mu byanga byitwo kwa tukuruga no kugira ngo mind your own business abantu bakagamba muno kakagamba mind your own business ureba mwana ubundo kayenze kugira ko wayamba kakagamba ka mind your own business ushanga muno nokatina tokarengaho ako kantu could be also blame it kugira ngo hari ibintu bisisikira kugira ngo abantu batini yabantu kweto kutina ubwishoshi ngo umuntu atakubuza abunca abana banje yo nubore ku muhanda ecoco umuguru mutebekanisa ninyenda ngo nkigambe naba abaturikize kiresere obuzibu munongo muka especially omubyaro byitu ushanga umwana no manye byariyo nakora umumuzire nacera nagina no manye kupaka zo kuronde sente kukija ego nokera no gendo mukasheshe kikuru no kusigaho mugati blue band shokali uza kuronda 10 konko bo waronda 10 enyema baliyoni baje ekibi baliyoni bakora instead nibaza ko bajya ngo hona na abana be bakura so ni kibi munonga tuliyo tugezo kukijumirira nicyo kuri abakabatiro na neighborhood watch ejo neighborhood watch eketari yo kuzaba shuma bonka eketari kuza ahabwa ahabisi bonka konka ekaya mutahi wawe yakureta hati manyokora buri neighbor wanje abanje nkabakuza bagemishiga utagira ngo wahurije kutunga busingi torahinge kikwijo toragire muyembe mu compound kuko tukararabe mu mbuga mwene hati twabaye yamba twakuzaba bana nituba twatahe ntungu ko makagitu kanda ha cyaro kitu konke kituriyo ntujumiriro mu cyaro ekifwire ejokari cyana yekagira ki ekafu konke cyagire sort of course tukija twazo mu capitalism twazanka hi selfishness ebyo byona tine kikwija kine burungi bwacu individualism yo nituza kugikiriza tujakire konke ino bibibwayo so nyina arabwana kagamba mwana wawe kitware in good faith konke kitukukira ku encouraging abantu abo kugira ngo nitukimanya ngo nejo embereri yo yemparana itwe nitugira ngo yo wareba ngo abana bamutahi wawe bakora bagemishega come on tiptoy we talk to us ije tukonka hari hati itwe ntuza kumweto mu rugezi tumagezi gitu tugambe nawe nango shange bimwamugambira yata kubigira ki yata kubimanya wari namanya ngo ina bana barungi konkata kukigira ki ukimustamisa nabana mwaza kukigamba ati uri bayetke miziga yagira ki atubona mani ganje gona kumbire n'intama so iwo wahurira ngo tokubasa kuyamba umwana wa mutahi wawe gira ho wahicirira twe tumugira ki tumuyambe akokora mukuze kubi nawe naza kuberekize afandi ofisi yawe yawe linkahi niyo ni Stamar with regional police headquarters no ofisi yanjye ni heri niho ngustama nkakire shonga zone za rugo mu regional mu district zo mu regional mu kokuna nazigambira but you said muna no mu myanya ejo hariyo za offices zo district zo no kunazigamba zona zine umujwekegwa umu office ejo but haronka office nambitwa akwasa kusharinga abantu barakwasa kutera kwa kugira ngo ubundi umuntu ayinici yareba eje namba ne it is 0774 01 13 93 digaruchemu 0774 01
1393 afandi watwara konje munonga ubusingi ikutora beto akwese rugaruko yishe ni tumutwete twije yoko turebe bikugenda mbisho tuhaburane tuti namazima. Thank you so much. You atandukanye nitwe we've come to the end. Itukuno kurebeka ngo abana bitu babasa kwani bakora kunje munonga biburu negira ngo manyizo mwana umuhanda ugwashemereye tora kana kwara bayakuze ugo muhanda ngo utaruguruga. That's what the Bible says. Wakandi nabwe mwamuza kurwana mwishuce ngo abana abo they by and large become what they see. Umwana tokuza kumugambira ngo uhereza tate kitinisa naribo ko kuhereza bare kitinisa na watandikira mbone mukama tuyambe ukucyana no kugira ngo tubase kumbeka ihanga ryitu abo kuba umukukuza abana abo ntubantumbeka ihanga ryitu niyo Uganda hati but also the Uganda of tomorrow. Ndakuboneze birungi naziganda Bob's Ganda abaho mbyuwanje yabari superintendent of police mwakirevera mukama batwarize kurunje munonga. Until next time, bye bye.